Bavandimwe bakiriya beza, tugarutse noneho tubereka imyenda myiza, arivaje kutoka Dar es Salaam ku Cyambu. Iyi ni imyenda dufata ikiva aho ikorerwa muri Turukiya, ndetse na karite za mbere ziva mu Bushinwa ndetse na Dubai, tukayifata i Dar es Salaam ikiva muri kontineri itarajogorwa, tukadufata iya mbere, ubu rero twayibazaniye hano i Kigali muri Shike no muri Matewusi, turayiranguza tukanayigurisha detaye. Iyi mubona hano ni sampo z'imyenda dufite, z'amoko atandukanye y'imyenda dufite, kuko dufite na sitoke nini, uje kurangura kantite yose, ingano yose yaba ashaka arayibona. Murabona n'amajezi ngaya, dufite amajezi y'ubwoko bwose, amakipe yose, Premier League, amakipe yo muri Esipanye n'andi yose, kandi ya original, y'umwimerere, anakomeye kandi meza. Dufite amatisheti atandukanye ndetse n'amarakosite. Witegereje neza uragenda uyabonamo. Murayabona amatisheti n'amarakosite, original, karite ya mbere. Murayabona, harimo amatisheti y'amaboko magufi n'iy'amaboko maremare, ndetse n'amarakosite y'amaboko magufi n'ay'amaboko maremare. Tubafitiye amashati meza, murayabona hano, y'amoko atandukanye, amabara atandukanye, sayizi zitandukanye, buri muntu yibonamo. Dufite amapantaro meza cyane y'ama VIP, urabona nk'ariya atatu abanza ni amoko atatu atandukanye y'ama VIP, harimo izitwa inzungu, harimo za Black Rose, harimo za Forongo nziza cyane, karite ya mbere, harimo ama jogingi, amoko atandukanye, urayabona. Tukagiramo na za poshe, amapantaro twita poshe y'abasirimu, murabizi ko muzi abantu ba VIP bakunda kuyambara. Ni amaposhe ntabwo yenda anyerera, ni amaposhe ameze neza, akomeye, yumutse, utapfa kubona ahandi uretse hano. Urabona amabogisa y'abasirimu rwose, meza, akomeye kandi anoze.
t-shirt atandukanye murayabona, murabona n'utu dushweta tw'udusirimu abantu biyubashye bambara inyuma y'ishati. Bashaka kukarenzaho ikote rwose, gushyiraho na karavate. T-shirt meza cyane y'amasirimu murayabona, karite ya mbere. Amapantaro meza y'ama VIP murayabona. Iyo murabona ko yitwa Boss. Ni ipantaro ya VIP yubashye. T-shirt ni amashati muri kubona, t-shirt nziza cyane hano. Ongera witegereze nk'uko nababwiye rero, turaranguza tukanagurisha kuri detaye. Birumvikana ko umuntu uza kugura kuri detaye hano aba atomboye, kubera ko ibiciro ni byiza, biba byegereye ikiranguzo. Abarangura nabo kandi tubahera ku biciro byiza, kubera ko tuba twayikuriye ku isoko. Aho kwipfira naho harahari, ushatse urigera rwose ukareba ko umwenda ugukwiriye cyangwa ukubereye. Na miruwari irimo, ujyamo ukamanika imyenda ya hariya, kariya kantu mubona, hanyuma ukigera
warangiza ugafata icyemezo ugahaha imyenda myiza karite ya mbere ku biciro byiza, waba urangura waba ugura kuri detaye. Tubibutse kandi yuko tubafitiye na sandari uko twabibamenyesheje muri video yabanje. Dufitiye sandari nziza z'abagabo n'iz'abagore za made in Rwanda, murazibona. Iyo ubishatse kandi utanga komande tukagukorera mu masaha make ubonye sandari watangiye komande. Ibi byose rero nta handi babisanga uretse hano muri Green Diamond Fashion Shop iherereye mu nyubako ya Chic iri imbere ya gare yo mu mujyi, imbere ya Downtown, no mu ishami ryayo riri muri Mateus. Muri Mateus ho turaranguza gusa, ho by'umwihariko ni ukuranguza muri Mateus, ariko hano muri Chic turaranguza tukanagurisha kuri detaye. Mwatubariza kuri nimero 07 82 32 92 nanone 92, cyangwa 07 9 44 11 743. Tubahaye ikaze. Iwacu umukiriya ni umwami. Niba utabonye umwanya wo kuza hano, utoranya umwenda wifuza tukawukugezaho aho uri hose. Dufite uburyo bwiza twateganyije bwo kugeza ku bakiriya bacu ibicuruzwa byacu. Turabashimiye cyane kandi tubahaye ikaze. Turabasaba kandi gukora subscribe kuri YouTube channel yacu, no kuduha comment na like no gusharinga ku bandi. Izaba ari inkunga ikomeye kuri business yacu, ndetse bizadufasha gukomeza kunoza serivisi tubagezaho. Turabashimiye cyane, ni karibu.